tous les notables PPRD qui sont dans la ville de Kinshasa, nous avons le privilège de dire grandement merci au président national du PPRD et au secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadari, qui ont compris qu'il fallait accompagner les gestes barrières par des actes concrets qui peuvent réellement retenir les personnalités du PPRD à la maison afin d'éviter la propagation de cette pandémie de coronavirus. Nous disons merci et nous ferons en sorte que tous les nôtres cadres du PPRD puissent obtenir quelque chose qui vient de la part de notre chef. Et nous croyons que nous allons résister face à cette pandémie en continuant à soutenir notre gouvernement qui doit tout mettre en œuvre pour que des solutions idoines soient trouvées. Tunapikia aksanti mingi kwa autorité morale ya chama yetu ya PPRD, Raisi Joseph Kabila Kabange, kwa geste hii tunaona leo. Aksanti yetu inakwenda pia na ngambo ya SP wetu wa chama ya PPRD, camarade Emmanuel Ramazani Shadari, kwa hii geste tunaona leo. Geste hii inaonekana nyuma yangu ni geste ya kusema mui wakati ya magumu, hii wakati ya pandemi ya COVID-19, parti haiwezi kuangalia ba mambre yake na ba kadri yake bila kufanya geste hata kidogo. Tuko mu wakati ya magumu, tunekalaka pamoja siku zote, tuko na waza na kufanya mambo ya politiki, me wakati inakuwa ya magumu, parti inasema tutaweza kuikala paka na mambo ya kusema politiki, me ilifo tunawaza wakadri wetu wa PPRD wataweza kuishi na mnakani wakati hii. Ni wakati ya magumu, watu wanakuwa tante kutoka kutafuta chakula, me parti inasema inapendeza tu observe ma instruction ya ba autorité sanitaire na ba autorité politique ya pays ya kusema haifai tutoke tubakie kuma nyumba zetu, na kubakia kuma nyumba zetu bila chakula iko magumu. Ndio kwa maana parti inasema tunaleta hii kidogo juu ya kusaidia wa cadre, peut-être tutapatia wote, mais tutapatia wa cadre de manière symbolique pour que bayue que parti aibacha pana parti ne bakumbuka wakati wote. Donc tunaishi kwa kupenda ke hii magumu itaweza kupita na tutaweza kukutana siku nyingine kuchama yetu ya PPRD kumpembeni ya SP wetu Shadari na kumpembeni ya autorité morale wetu wa PPRD Raisi Joseph Kabila. Njingela twasakijila tunena kwenye mfumo wa FCC, mfumo wa PPRD Raisi Joseph Kabila ne kuji wetu Ramazani Shadari, secrétaire permanent wa PPRD, wa geste munena ujibu benza jitu kuja lelo. Parti tuku kajisi ichenza galelo nchifita bote tukuchakula. Parce que batufesha na shika kesi kaje batufesha mbela menje bwane periode utujiji periode mubi bafesha muntu ne muntu na sha titre symbolique kaje bafeshaka bwane muntu ne muntu ashala kumbele kwenda bwa kwefuka jitantasha ni gendesha jajisama jifatuka mujitongo kitubere twasa gile twabunyi bwa geste jubu benza mujina jeneno bons bayebaka muninga malamu pe libota malamu na tango ya pasi. Lelo COVID-19 esengi te biso nyonso tovanda na bandako, kasi bato na Kinshasa bayebi ke batambulaka mikolo nyonso pona koluka kolia. Kasi lelo maponami ezali te, vote ezali te, me mokonzi ya parti na biso
Joseph Kabila Kabange na molandi na ye na parti Emmanuel Shadari bakanisi biso ba cadre yango nazali kopesa merci na kombo ya bana Équateur Grand Équateur Mobimba bana Sud Ubangi Nord Ubangi Chwapa Mongala Équateur topesi longonya na tata mokonzi wa parti na biso Joseph Kabila na Emmanuel Ramazani Shadari po ba pesi biso biloko ya kolia po to bima ko tambola te to vanda na bandako to mi batela na COVID-19 tozu loso makayabo soso mafuta bana Équateur nyoso tala parti malamu obosengeli koya bino nyoso ebele oye kanisaka batu na tango na pasi kasi na tango ya election te bampangi bana ya province na beto Léopoldville monoke tu bana zina na beno ba notable ya province ya Kwilu ya Kwango ya Mai Ndombe ya Kinshasa ya Congo Central Ntwadisi ya Kimvuka na beto PPRD yina me yala na bwala na beto zina nandi Joseph Kabila Kabange mewa kudila na mpasi ya ba notable ya Léopoldville yina kele na kati ya Kimvuka ya PPRD yandi metinda ya yandi Kilandi Shadari Ramazani Emmanuel na kuzabisa yandi nde ya kutindila yina ya betuke binga échantillon mosi ya ba notable na beto saki ya loso mafuta mwa makayabu mwa nsusu sambu na kuzaba kuzingila na bilumbu yai ya kimbefu ya nene kele kubebisa bwala na beto nyonso na mukili ya mvimba yo ina na zina ya ba notable nyonso ya Léopoldville ina kele na Kimvuka na beto ya PPRD ndambu ina mosi ya betu mekupona betu ke pesa luzitu mingi na mfumu na beto Joseph Kabila Kabange tina Kilandi na yandi Emmanuel Ramazani Shadari. Ni kusema tuko na wandugu biko hapa Kinshasa. Ni wandugu mbuli wakia vijijini munawaza kama wa Kinshasa ndio wanikalaka na vyote na japokuwa nao wanikaka na njala. Ndio wako wa chama walisema musisahau bandugu yenu biko hapa, baada kwa biko na kufa na njala na wanasikia ya kuisema. Hii